Sejak semula, ketika Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, Allah menginginkan agar mereka hidup bersama dalam kasih, saling memelihara, menopang dan melengkapi. Dalam rancangannya yang indah, Ia telah mempertemukan dan menumbuhkan kasih antara Pendeta Agung Samuel Hamonangan Limbong SSC dengan Nutriana Boru Nainggolan Sarjana Pendidikan, sehingga pada hari yang berbahagia ini, Senin 11 Maret 2024, dengan keyakinan iman dan sukacita melimpah, disaksikan oleh keluarga dan para sahabat, mereka hendak memohon berkat Allah untuk menjalani suatu kehidupan baru, yaitu pernikahan. Prosesi memasuki bait suci. All those days watching from the windows, all those years outside looking in, all that time never even knowing just how blind I've been. Now I'm here, suddenly I see, standing here, it's all so clear, I'm where I'm meant to be. And at last I see the light, and it's like the fog has lifted. And at last I see the light, and it's like the sky is blue, and it's warm and real and bright, and the world has somehow shifted. All at once, everything's look different now that I see you. Those days chasing down the day